joto lamsogo ani koktuma channel pharinga khazane takhute bhuso swngdi monetization bopti khlainai singabona swnglai na ang channel khlaimaneng kha ang bokisa ni YouTube tei kokrok update khlaina muso video ro update khlaina muso abani bagi ang channel no khulok mani pia ba aboni simin no khlaka ba abani rang bopti ke manai abano wanchuina ang kaisa mu khlaimani pharingai tabo monetization ni bagai enable sung tabo click khlailai nai net ni rang mana bagai abani pore start or norok no khana joton se sakpawo start nai blue color bai blue color go sung click khanai apply for monetization or norok sujak nugo abong ka first step ke o jagawo apply for monetization ni koekta option tongo abono ka ang or joton tick maroi rek accept khlai I accept khlai na kha abani agolo kisa na singdi accept khlai mani yagolo tam finally ne pilani sampai ka tabukai adsense ni bagi seek up sung khlai ni nango adsense account khlai monetization ni bagi ta or monetization ni bagi or norok no kana second option ang kai take mo par aku te mo sa par khlai ni next option or norok no gui tongo ik next next no click khlai cheng khlai nei next step ba okay phadi click khlai nei click khlai nei abong kha second step monetization ni bagi abani pore kaisa account samnai naro mail ta whatsapp sorry monetization ni bagi hinkhe kaisa naro ni particular phone bo kaisa no phone number kaisa mail kaisa by kereng jaken adsense ma khlai sung next thanglai sinai next thanglai kha hinkhe oro tabo update khaina de sung update khlai sung dan khlaina thanglai nei dan khulok khlai thang hinkhe no buskang ni page norok mane adsense ni account norok directly no habisina kya adsense account khulaka abo ke link abo norok YouTube ni simin direct phaka ka abo automatically link maru link ngi thango get more out of adsense mane information related na angke ta naya angke nangwa abani bagi norka abani pore norni country bro angke ta India or over India reka abani pore about terms and condition pore di kaham khe pore yes right away create account ab tabkhe totally ni adsense ni account create sinai kha abokhe abonangha third option paikha aboni pore bokte ke add drop phainai abokhe tabonor no phunu gei rekha dosmo khlaika tabo abonangha nini main nini address tamo amukto angkhe to setup khlaijan bai next rei rekha aboni pore redirect te kustafano nanglia narani address rok hamkhe no rei redi phone number rok narani pin code rok hamkhe no rei roi thangkha hamkhe no paikha abo kisa naisina bagi okay kenero add button ke nang apte joto option rei redi nangya add kotor simin nang abo kuno kogia abonor part 2 paikha tabo orokhen naidi ani watch hours ta 4000 YouTube policy wo 4000 watch time ni monango ani YouTube channel lo bini mani borok no nai mani 4000 minute kaya kho abani bagi monetization bagi mungya have subscribe nei sujao ke 1401 update sujak nugo subscribe ke ani kai kawin like ya pia ba watch time balai no kom tong kho abani bagi aba monetization ya kho okay monetization ngani pare anro na ha abani video part 2 anro no phono gei ri wana bopte ke nuk janai bopte nuk zero abani bagai net ni rang nrak bopte ke na abano kaham ke nerok sai mana bagai te abano tik chicken setting rok nrak kaham ke sai mana bagai nrak ani channel subscribe khlai di te like comment ready te binobo sai phurna bagai nrak please aran choba chokla di asuna jotono hambai